ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Соҳро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. имрӯз дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. тавре ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳанд, дар маҷлиси васеъи ҳукумати мамлакат нишондиҳандаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар дар соли 2021 ва вазифаҳои асосӣ барои соли 2022 муайян карда шуд. 20 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаю муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаю маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ дар соли 2021 ҳисоботи сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода шунида шуд. тавре таъкид гардид, соли 2021 барои мардуми Тоҷикистон соли воқеан таърихӣ ба ҳисоб рафта, дар ҳаёти сиёсию иқтисодии мамлакат пешравиҳои назарраси иҷтимоию иқтисодӣ ба амал омаданд, ки моро барои расидан ба дастовардҳои нав ба нав ҳидоят менамояд. дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ таҷлил гардидани ҷашни муқаддаси миллӣ, сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина бунёд ва мавриди истифода қарор додани беш аз 25 000 иншооти гуногуни таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ барои ҳар як фарди ватандӯсти Тоҷикистон боиси ифтихор ва сарбаландӣ мебошад. ба таъкиди сарвазири мамлакат дар давраи ҳисоботӣ, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 98.9 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он 9.2%-ро ташкил намуд. соли 2021 ба қисми даромади умумии буҷети давлатӣ 29.5 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 1.3 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. соли 2021 дар кишвар 309 корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ ба истифода қарор дода шуда, рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид. таъкид гардид, ки бо мақсади таъмини рушди устувори соҳаи энергетика ва ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошташуда, ҳоло дар соҳа лоиҳаҳо ба маблағи 16.6 миллиард сомонӣ дар марҳилаи татбиқ қарор дорад. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат дар соли ҳисоботӣ, ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар мамлакат нисбат ба соли 2020 853 миллион киловатт-соат ё 4.3% зиёд гардид. соли ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 39.7 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиши он нисбат ба соли 2020 ба 106.6% баробар гардид. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳбудии фазои сармоягузорӣ таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати мамлакат вобаста ба пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуд. дар моҳҳои январ-сентябри соли 2021 нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 ба кишвар 1.6 баробар зиёд сармояи хориҷӣ ворид шудааст. дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ ба 14.7 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2020 23.3% зиёд аст. тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат имконият фароҳам овард, ки дар давраи ҳисоботӣ 78 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 42 миллиард сомонӣ амалӣ гардад, таъкид намуд сарвазири мамлакат ва изҳор дошт, ки дар давраи ҳисоботӣ дар соҳаи нақлиёт 11 лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи умумии беш аз 9.5 миллиард сомонӣ мавриди амал қарор гирифта,
аллакай аз аввали татбиқи лоиҳаҳои мазкур 4,8 миллиард сомонӣ аз худ гардидааст. соли 2021 ҳаҷми умумии гардиши савдо 40 миллиард сомониро ташкил дод ки нисбат ба соли 2020 13% зиёд мебошад. ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ соли 2021 ба 15 миллиард сомонӣ баробар гардид ки нисбат ба соли 2020 7,9% зиёд мебошад. новобаста ба вазъияти мураккаб бинобар паншавии бемории сироятии коронавируси COVID-19 ки вазъияти молиявии давлатҳои ҳамшарики тиҷоратӣ ва воридоти молу маҳсулотро маҳдуд намуд, соли 2021 тамоюли рушди гардиши савдои хориҷӣ таъмин карда шуд. тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат имконият фароҳам овард ки дар давраи ҳисоботӣ гардиши савдои хориҷӣ нисбат ба соли 2020 39,5% афзоиш ёбад. сарвазири мамлакат изҳор дошт ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои рушди соҳаи маориф беш аз 5,6 миллиард сомонӣ равона карда шуд ки нисбат ба соли 2020 дар маҷмӯъ 592 миллион сомонӣ ё 12% зиёд мебошад. дар ин давра бо мақсади рушди инфраструктураи соҳа беш аз 238 муассисаи таълимӣ ва томактабӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. бо мақсади рушди соҳаи тандурустӣ ва сари вақт бартараф намудани мушкилоти мавҷуда соли 2021 аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои рушди соҳа 2,3 миллиард сомонӣ равона карда шуд ки нисбат ба соли 2020 27,6% зиёд мебошад. дар давраи ҳисоботӣ маблағгузории буҷетӣ ба соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ афзоиш ёфта соли 2021 ба ин самт 172 миллион сомонӣ равона карда шуд ки нисбат ба соли 2020 23,4% зиёд мебошад. ҳамзамон тавассути амалӣ намудани механизми таҷрибавии кӯмаки унвонии иҷтимоӣ ба ҳисоби миёна беш аз 238 000 шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат фаро гирифта шуда ба онҳо дар ҳаҷми зиёда аз 110 миллион сомонӣ кӯмакпулӣ пардохт карда шудааст. дар кори маҷлиси ҳукумати мамлакат ҳисоботи вазири молия Файзиддин Қаҳорзода, раиси кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода, сардори хадамоти гумрук Хуршед Каримзода ва директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа Дилмурод Давлатзода шунида шуд. иттилоъ дода шуд ки дар натиҷаи рушди иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани маъмурикунонии андоз, хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва сифати корҳои назоратӣ, рақамикунонии соҳа ва дигар тадбирҳои аз ҷониби мақомоти андоз андешидашуда дар соли 2021 аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳои дохилӣ ба буҷети давлатӣ 13 миллиарду 722 миллион сомонӣ ворид карда шуд ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 101 миллион сомонӣ зиёд мебошад. иҷрои нақшаи андозҳо ва пардохтҳо дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла кӯҳистони Бадахшон ба андозаи 114%, вилояти Хатнон 106,3%, вилояти Суғд 106%, шаҳри Душанбе 103% ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 100,1% таъмин карда шуд. доир ба натиҷаҳои фаъолияти мақомоти гумруку андоз, агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа баъди шунидани ҳисоботи роҳбарияти онҳо, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани нишондиҳандаҳои иҷроиши нақшаи пардохтҳои гумрукӣ, бартарафсозии қарзҳои андоз, пардохти нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ ва ба шакли электронӣ гузаронидани тамоми муносибати молиявӣ дар ин соҳаҳо дастуру супоришҳои қатъӣ доданд. дар маҷлиси ҳукумати мамлакат прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Султонзода ва раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон Қарахон Чилазода доир ба фаъолияти мақомоти назоративу санҷишӣ дар самти пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, бартарафсозии қонуншиканиҳо дар тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, риояи ҳатмии қонунҳои амалкунандаи мамлакат ҳисобот доданд. дастур дода шуд ки мақомоти прокуратура, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва палатаи ҳисоб ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои риоя накардани қонунгузории мамлакат оид ба истифодаи замин, танзими ҷашну маросим ва дигар соҳаҳо тадбирҳои саривақтӣ ва бетаъхир андешанд.
дар идомаи маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Саъдӣ Қодирзода ҳисобот дод. таъкид гардид ки дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади ҷалби бештари сармоягузорӣ бахсус сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар ва муаррифии шоистаи имкониятҳои сармоягузории он дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ 25 форуму ҳамоишҳои соҳибкорию сармоягузорӣ аз ҷумла дар шаҳри Душанбе, минтақаҳои Суғд, Хатлон, Рашт ва Кӯлоб бо иштироки сармоягузорону соҳибкорони дохилию хориҷӣ ташкил ва баргузор карда шуд, ки дар доираи он 50 санаду созишномаҳои нави ҳамкорӣ ба маблағи умумии 7,2 миллиард сомонӣ аз ҷумла барои бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ба имзо расонида шуд. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким ва раиси Бонки Давлатии амонатгузории Тоҷикистон Амонатбонк Икромӣ Сироҷиддин доир ба соҳаи бонкдорӣ ва сиёсати самараноки пулию қарзӣ ҳисобот доданд. ба роҳбарияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Бонки Миллӣ ва дигар бонкҳои давлатию саҳомӣ дастур дода шуд, ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ, хусусан сармояи мустақим, устувор нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ, қонунигардонии маблағҳо, афзун намудани ҳаҷми қарздиҳӣ, гузариш ба муомилоти ғайринақдӣ ва ба шакли пурраи электронӣ гузаронидани тамоми муносибатҳои молиявию бонкӣ чораҳои мушаххас андешанд. дар идомаи маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ Шералӣ Кабир гузориш дод. таъкид гардид ки эълон намудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат барои таъмини амалишавии раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар заминаи устувор мегузорад. соли 2021 дар кишвар корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси беш аз 5000 ҷойҳои нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуда рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 22% афзоиш ёфт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти вазорати саноат ва технологияҳои навро ҷиҳати татбиқи амалии яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок, ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда, коркарди ниҳоии ашёи хом дар дохили мамлакат ва рушди саноати насоҷию дузандагӣ дар Тоҷикистон вазифадор намуданд. дар идомаи кори маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ Далер Ҷумъа, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун Хайрулло Сафарзода ва сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетика Ғолиб Убайдуллозода вобаста ба вусъати корҳои сохтмонӣ ва навсозӣ дар иншооти энергетикии мамлакат, пешгирӣ аз талафоти техникӣ ва тиҷоратии нерӯи барқ, бартараф намудани қарздорӣ вобаста ба таъминоти нерӯи барқ дар ташкилоту идораҳои соҳа ва вусъати корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун, истифодаи мақсадноки маблағҳои ҷудошуда барои сохтмон ва навсозии иншооти энергетикӣ ва иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар онҳо дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. вазири кишоварзии ҷумҳурӣ Сулаймон Зиёзода ва раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ Ориф Хоҷазода зимни ҳисоботҳои худ оид ба истифодаи мақсадноки заминҳо, ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои нав, тақвияти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар, рушди соҳаи паррандапарварӣ, чорводорӣ, зотпарварӣ, моҳипарварӣ, зироату сабзавоткорӣ, растанипарварӣ, коркарди саривақтии замин ва истифодаи тухмиҳои хушсифат, инчунин истифодаи нуриҳои минералӣ, ҳолати бартарафсозии камбудиву қонунвайронкуниҳо дар тақсимоти замин ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳа ҳисобот доданд. вазири маориф ва илм Муҳаммад Юсуф Имомзода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода ва вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ Ширин Амонзода ҷиҳати беҳтар гардонидани вазъи таълиму тарбия, таъмини рушди устувори соҳаи маориф, бунёду навсозии мактабҳои наву замонавӣ, сари вақт ва тибқи талабот ба ваксинагузаронии фарогирифтани аҳолӣ дар давраи хуруҷи бемориҳои сироятӣ, бунёду навсозии бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ, ҳамчунин ба шуғли доимии фарогирифтани аҳолии қобили меҳнат вазифадор карда шуданд.
сардори хадамоти алоқа Бексабур, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмон Маҳмадсаид Зувайдзода, директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ Ҷамшед Табарзода, раиси кумитаи рушди маҳал Қосим Роҳбар ва раиси кумитаи ҷавонон ва варзиш Абдулло Раҳмонзода ва раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ Рустам Назарзода оид ба натиҷаҳои фаъолият дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли минбаъда ҳисобот доданд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни ҳисоботи худ изҳор доштанд, ки дар доираи нақшаи чорабиниҳо оид ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар пойтахти мамлакат 4371 иқдомоти созандагӣ амалӣ гардида, иҷрои нақша 104% таъмин ва 16 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 8 муассисаи тандурустӣ, 50 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, 162 километр роҳ, 19 бинои маъмурӣ, 225 иншооти баландошиёна бо 161 маркази хизматрасонӣ, 62 майдончаи варзишӣ, 9 гулгашт бунёд карда шуда, 2321 бинои истиқоматию маъмурӣ ва 116 хобгоҳ таъмир гардид. ба таъкиди раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 114%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 1,5 баробар, гардиши савдо 115%, хизматрасониҳои пулакӣ 123% ва боркашонӣ 104% афзоиш ёфтааст. раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳо дар давраи соли 2021 ҳисобот доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати таҳким бахшидани раванди омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, татбиқи нишондиҳандаҳои паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ, таҳия ва иҷрои нақшаи чорабиниҳо вобаста ба амалигардонии солҳои рушди саноат 2022-2026, ҳалли саривақтии арзу шикояти мардум, дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, тақвияти ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ, таъмини рушди устуворӣ иқтисодиву иҷтимоӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти саноативу кишоварзӣ, бештар намудани ҳаҷми содироти онҳо ба хориҷи кишвар, тақвияти фаъолияти муассисаҳои маориф, тандурустӣ ва фарҳанг дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб, ки дар партави дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил гардидааст, тасмим аст даҳо корхонаҳои саноатӣ бунёд карда шавад. тадбири мазкур дар доираи 5-солаи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда хоҳад шуд. ин шабу рӯзҳо бошад субъектҳои алоҳида барои сохтмони иншооти истеҳсолӣ камари ҳиммат бастанд. ҳамкоронамон Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов дар иртибот ба фаъолияти имрӯзаи минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб гузориш омода карданд. дар минтақаи озоди иқтисодии шаҳри Кӯлоб корҳои кабудизоркунӣ, инфраструктур ва сохтмони корхонаҳои саноатӣ идома доранд. кормандони минтақаи мазкур дар гирду атроф ниҳолҳои ороишию сояафкан мешинонанд. ҳамзамон ширкатҳо бунёди корхонаҳои саноатиро зина ба зина оғоз намуда истодаанд. муассисаи давлатии маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб дар заминаи сиёсати созонда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис дода шудааст, ки ҳадафи асосии он бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои кори, инчунин ҷалб бештари сармояи дохилию хориҷӣ маҳсуб меёбад. айни замон дар минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб ду субъект ҷДММ Тоҷик Алмос, яъне корхона оид ба истеҳсоли қисмҳои автомобилгар ва дуюм корхона ин ҷДММ Кӯлоб Агросаноат оид ба истеҳсоли набот, равған ва банду басти намаки ошин ба қайд гирифта шуда, айни замон дар якуми корхона корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад ва дуюм корхона дар аввали соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ оғози корҳои сохтмонӣ ба нақша гирифта шудааст. дар минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб яке аз аввалинҳо шуда ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Тоҷик Алмос бунёди корхонаи саноатиро дар майдони 1 гектар замин шурӯъ намуд. айни замон сохтмони амборҳо ва иншооти ёрирасон анҷом ёфта, дар бинои маъмурӣ ва бинои асосии корхона корҳои сохтмонӣ идома доранд.
این انشاءات را جمعیت دارای محصولات محدود تاجیک‌الماس ساخته شده است. در این کارخانه ما در آینده نیاز داریم قسم‌های احتیاطی اتومبیل‌ها را، یعنی هوا تازه‌کنی و روانی را ما استحصال میکنیم. این حال در اینجا کارهای ساختمانی ما زیاده از 20-25 نفر کارگرا کار و فعالیت میکنند. در آینده در نظر داریم که زیاده از 50 نفر کارگر در اینجا کار و فعالیت باید کنند. اطلاع داده شد که بعدی با استفاده سپاریدن کارخانه مذکور در نوبت اول هواتازه‌کنک‌های هوایی و روغنی اتومبیل‌ها استحصال کرده می شود و در نوبت دوم قسم‌های رزینی اتومبیل‌ها که از خارج مملکت وارد می‌گردند استحصال می‌نمایند. این عامل واردات قسم‌های احتیاطی را از خارج کاهش داده به صادرات نیز روانه کرده می شود. ساختمان بینای مأموری منطقه آزاد اقتصادی کلوب نیز از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود فریدون با مرام ادامه دارد. بینای مذکور وابسته به طلبات امروزه بنیاد گردیده از 3 آشیانه عبارت می باشد. در کارهای ساختمانی مصالح خوشصفت ساختمانی وطنی استفاده می گردد. بینای مأموری منطقه آزاد اقتصادی شهر کلوب علاقه قسم پایانیش ما به انجام رساندیم و در آشیانه یکم بالا قرار دارد. در اینجا قریب که 20 نفر متخصصان محلی به جای کار تامینند. در آینده نیاز داریم که تیزتر کار به انجام برسانیم. کارهای ساختمانی را متخصصان محلی پیش برده ایستادند. با آغاز کارهای ساختمانی در این منطقه یک قسم ساکنان با جای کار و مزد مهنت تامین گردیدند. زیاده از 4 ماشین که در این فرما کار میکنه که فرما JDMM فریدون هست و سر همچون برگادیر در اینجا کار میکنه و مسئله ساختمانی سر وقت حاضر هست و مزد معاش هم همیشه تیار هست و تا مزد معاش گرفتن می شود که از طرف فرما مثال آوانس پیشنهاد کرده می شود و فرما در جاده کاری با ما 3 وقت خوراک و جای خواب تامین کردگی است. از جهت مسئله ساختمانی و مزد معاش تنقیصی نداریم. با تشکیل همایش‌ها و فورم‌ها صاحبکاران وطنی و خارجی به منطقه آزاد اقتصادی کلوب جلب کرده شدند و آنها به شرایط و موقع جایگشایی آن آشنا گردیدند. امتیازهایی که برای سوبیکت‌های صاحبکاری پیشنهاد کرده شده است، آنها را برای بنیاد کارخانه‌های صنعتی هوسمند می‌گرداند. فعالیت صاحبکاران در خود منطقه آزاد اقتصادی از تمام نمود اندازها و پرداخت‌های گمرکی ضمن فعالیت در منطقه آزاد اقتصادی با استثنای انداز از درآمد و انداز اجتماعی پورا آزاد میباشند. ضمن صادرات محصولات استحصال شده نیز به خارج کشور یگان نمودی پرداخت‌های اندازی گمرکی پرداخت کرده نمی‌شود و این برای صاحبکاران سرمایه‌گذاری یک دستگیری خوب است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری و هوسمندگردانی صاحبکاران سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده است. نزدیک بودن شاهراه راه آهن و فرودگاه بین المللی به منطقه آزاد اقتصادی کلوب شرایط خوب است برای بنیاد و فعالگردانی کارخانه‌های صنعتی از جانب صاحبکاران. дар аксар шаҳру навоҳӣ бохҳои фарҳангию фароғатӣ ягона мавзеъ барои бозии кӯдакону наврасон, сайру гашти ҷавонон ва истироҳати калонсолон ба шумор меравад. аммо мутаассифона то ҳол шаҳру навоҳие ҳам ҳастанд ки сокинони он наметавонанд аз ин гуна марказҳои фарҳангӣ баҳравар гарданд. зеро ё боғи фарҳанги фароғатии маҳаллӣ зисташон ба талаботи рӯз ҷавобгӯ нест ва ё умуман чунин маконҳо вуҷуд надорад. махсусан дар баъзе аз шаҳру навоҳии вилояти хатлон давоми ин 3 сол баҳри сазовор истиқбол гирифтани истиқлолияти кишвар гулгашту хиёбонҳо ташкилу барои сайру сайёҳати сокинон мавриди истифода қарор дода шуд. вале дар ноҳияи қубодиён дар ин самт қариб коре ба иҷро нарасидааст. ҳамин аст ки сокинони ноҳия имрӯз аз гашту гузор дар ҷойҳои зебоманзару истироҳат кардан дар мавзеъҳои дилкашу форам маҳруманд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон.
منظره‌ای که شما می‌بینید درست است مهنتکش و دهقان اصیل بودنی ساکنان ناحیه قبادیان را بازگویی می‌کند چون زمین‌هایشان ثمرناک و عاقلانه استفاده گشته است اما همین برزگران و ساکنان زحمتکش هم حقوقی بیرون از کار صحرا سیر و گشت کردن و در موضع‌های زیبای و فارم فراغت و استراحت نمودن را دارند این درختان سوزنبرگ و آرایشی مجسمه نامعلوم و خس و خار و زمین‌های نرم گردیده این موضع باشد یگانه جای آسایشته و به قول فراغتی برای ایشان محسوب می‌یابد که در 10 ساله اخیر ناحیه‌داران بهره ساکنان فراهم آوردند. یگان جای استراحت نیست، جای دم نیست کودکای میبردگی. یگان ترقی نداره. ما میخوایم آبادی شوه. روزای استراحت دم گیریم کلان و میدان. نبودن باغ فرهنگی و فراغتی در ناحیه قبادیان موضوعی است که اهل ایجاد فیلیال مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه همیشه تلاش میکنند تا بیننده تلویزیون را عاید به آن خبردار سازند. گزارش اخیر هم پیرامون این موضوع سال قبل روی افیر بود. اظهار سپاس از تلویزیون سفینه می‌نمایم که همین مشکلی های مردم از مد نظر آنها دور نماند. مشکلی که قید کردیم که مردم قبادیان کهن‌بنیاد در آرزوی همین باغ فرهنگی فراغتی میباشند که کی همین باغ ساخته میشود و در آنجا همه مردم خلق قبادیان کهن‌بنیاد یعنی که استراحت کنند. با مقصد نشان دادن واکنش به مطلب تحلیلی و تنقیدی قبلی خود ما دوباره در این نهادهای دخلدار این ناحیه را کوفتیم اما متاسفانه با گذشت 1 سال چنانه که می‌بینیم فرق از خیال بر روی کاغذ کاشتن ایده و تحریزی نقشه باغ شد و خلاص دیگر همان حال و هوای و بهانه‌جویی و خودسفیدکنی‌های نهادهای دخلدار. ماه فوریه اگر خطا نکنم ماه سال 21 بود از طرف تلویزیون سفینه یک موضوع تنقیدی نسبت به باغ فرهنگی در ناحیه قبادیان شده بود. ما از این تکرار هم شاید باید دل خسته و خفه نشیم. همین سبب شد که ما حرکت خود رو دوچند کنیم و من بینید که از ماه فوریه در 2 ماه پس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و تصویب رسید. در نظر از چند سال بعد جای این همه علف‌های بیگونه و گل‌های رنگارنگ زیب دهد و در این موضع نه من بلکه ساکنان ناحیه یکجا با فرزندان سیر و گشت کرده شادی و خرسندی کنند و فراغت. این همه درختان همیشه سبز با ترتیب آرا یابد و فواره ها در اینجا آب پاشی کند. در نتیجه این موضع هم به یک مکان خوبی استراحتی تبدیل یابد. میدان 7 هکتار این هم خرد نیست با تمام طلبات ها تمام اینفراستراکچور در داخل اون بینابر گرفته شده است. عموما در آنجا آمفی‌تئاتر ما در نظر داریم، منطقه بازی کودکان است، منطقه استراحتی کلان سالن است و یک منطقه برای خدمت رسانی مردم است. فواره ها در اونجا در نظر داشته شده است. میدانچه‌های ورزشی مینی میدانچه‌ها در نظر عموما تمام اینفراستراکچوری که با مردم ضروریت هست اونو به نظر گرفته شده. هرچند ناحیه‌داران ادعا میکنند که بنیاد باغ فرهنگی فراغتی ناحیه به نقشه گرفته شده است و آنها تلاش خود را برای هر چه زودتر ساختن آن روانه ساختند اما ساکنان با وجود این همه مجبورند سالهای زیادی دیگری چشم چار و گوش و قمار عملی شوی وعده و بنیاد و به استفاده دادن باغ را انتظاری کشند. ما گفتیم که همینجا آباد شود. فرزندان ما بیان تماشا کنند، استراحت کنند. کلان سالا هم توی مقصد ما همین. آرزوی چند ساله این مردم قبادیان زمین می باشد که یک باغ فرهنگی فراغتی در اینجا نیز وجود داشته باشد که تا که کودکان آنها و در روزهای استراحتی پس از درس در حالت بیکاری رفته از آنجا دیدن کنند و تماشا کنند. خیلی خوشحال می شوند. این حال از طرف بخش معماری و شهرسازی در یک جای با مقامات اجرایی و کمیته اداره زمین حجت‌های عاید به ترتیب دادن نقشه محل ما با پژوهشگوی لوحه‌کشی دوشنبه شهرآفر مراجعت کردیم. عین حال بعضی از واریانت ها یعنی نمونه ها بیامید 1 و 2 علاقه به توصیف رسیده استودیان و در روزهای نزدیک ما امید و باوری داریم که نقشه کلی جایگیرانی انشاءات های باغ فرهنگی یعنی نقشه مفصلی طراحی کرده شده هم به توصیف میرسد و ما مرحله به مرحله کوشش حرکت میکنیم که ساختمان ما رو آغاز کنیم. نباید فراموش کرد که خصوصا ساکنان شهر و نواحی دوردست که بیشتر در صحرا مشغول کارند در وقت‌های خولگی نیاز به استراحت و فراغت دارند. از این رو بهتر می‌بود در قطار دیگر عمل‌های بنیادگرایی که روندی تازه کسب کردند برای بنیاد باغ فرهنگی فراغتی که مکانی اساسی سیر و گشت ساکنان محسوب می‌یابد شوراهای مؤثر اندیشیده شود.
با مقصد حفظ ارزش‌های اصلی فرهنگی، ملی و احترام به سنت‌های مردمی، چند سال قبل با در نظر داشت زمینه ارزش‌های ملی و دینی و هم‌آوازی ساکنان مملکت، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قبول گردید. به اندیشه کارشناسان این سند در برابر تحکیم سطح روزگار، حفظ ارزش و سنت‌های ملی، همزمان برای تازه نگاه داشتن رسم و آیین‌های ملی نیز مساعدت نمود. رعایت طلبات قانون امکان فراهم آورده است که ساکنان از خراجات بیهوده خودداری نموده، همین طور سطح زندگی خود را بلند بردارند. همکارنمون صاحب نور عبدالرسولov و تویر سلیمانov در همین خصوص از شهر ایسار متوجه می شویم. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان با اصلاحات جدی اجتماعی در کشور آغاز بخشید. طلبات قانون مذکور از جانب ساکنان شهر و دهات حصار که طبیعتاً با چنین اصلاحات آماده بودند، دستگیری همه طرفه یافته در افکار و آیین زندگی آنها تحولات تازه به میان آورد. اگر با پیش از قبول قانون تنظیم را ما نظر کنیم، میبینیم که شهروندا هفته توی میکردن، 3-4 روز توی میکردن، مرکای زیادتی میکردن، صرفه سرشتکاری را دست میزدن. بعد قبول قانون یعنی 14 سال سپری گردید. در این 14 سال مردم شهر حصار خیلی درک کردند که زیاده‌روی، اسرافکاری با ضرر بودجه عائله خودشون میباشد. ما میتوانیم خراجات زیادتی نکنیم به خانه یتیمان، به فرزندان ما برای تحصیلشان پس انداز کنیم. گرچنده در برگزاری توی مرکه ها مردم از صرف و خراجات بیهوده خودداری می نمایند، ولی هستند حالتهایی که باعث ویران شدن بندهای علاهیده قانون می گردد. از طرف بخش نسبت چنین شهروندان چگونه چاره ها اندیشیده شده است؟ شهروندایی بودند که بعد قبول قانون هم به این رعایت نمی‌کردند. آسته آسته ما کمیسیای دائمی در هر یک واقعه خویش به فعالان، به اهل جماعت از مضمون این قانون و محتوای این قانون خبر میدادیم و میفهماندیم. آهسته آهسته مردم از این قانون خبردار شدند. حالا باشد در شهر حصار مسئولیت حس کردن، احساس نمودن، آنها با کم خرج گذراندن توی مرکه‌های خود سفربر گردیدند. تا قبول قانون بودند شهروندانی که از سنت‌های مردمی و ملی سوء استفاده نموده، آنها را چون واسطه خودنمایی، شهرت پرستی، به دست آوردن آبرو و حتی مرتبه و مقام استفاده می نمودند. گرچنده چنین خودنمایی و اسرافکاری ها امروز کم به نظر می رسد، ولی در راه رسیدن به هدف نهایی راهبریت عالی کشور که تامین زندگی شایسته می باشد، باید هر یک فرد وطن دوست در راه تطبیق این قانون ملی سهمگذار باشد. با اندیشه متخصصان صاحب تجربه این شب و روزها برای انجام تدبیرهای نهالشینانی مرحله مهم دانسته می شود. با همین مقصد خوجگیداران سعی می‌ورزند که این معرکه را سرعت بخشند. در شهر اسفرت طبق نقشه‌های کبودی‌زارکنی معرکه‌های نهالشینانی در مرکز شهر و نزد بنا و انشاءات معمولی و خدمترسانی جریان دارد. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در شهر اسفرت در دایره عملیگردانی نقشه چاره‌بینی‌ها اوید به آمادگی جهتی بهگردانی وضع محیط زیست، سرسبز و زیبا نمودن کوچه و خیابان‌ها و پیشروی اداره‌های مأموری معرکه نهالشینانی آغاز گردید. شهردار اسفرت در کنار راه اولین نهال‌های همیشه سبز را شنانیده تاکید داشت که این در پرتو سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پیاده می‌گردد و همزمان برای نگاهبینی این نهال‌ها و اندیشیدن تدبیرهای دائمی بهر آبادانی کوچه به مسئولین دستور و سفارش‌ها داده شد. در این کار خیر اعضای جامعه‌های مهنتی، استادان و محصلین مؤسسه‌های معارف و ساکنان جماعت‌های دهات و محله‌های حدود شهر شرکتی فعالانه ورزیدند. سال روان الکی تنها از جانب کارمندان مؤسسه خواجگی منزلی و کمونالی در حدود شهر بیش از 1000 بیخ نهال‌های سایه‌افکن و آرایشی و میوه دهنده شنانیده شدند. از طرف بخش شهر اسفرت
با یکجایگی علی کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولت شهری اصفهان در میدان غلبه مرکزی شهری اصفهان به مقدار زیاد درختان سایه‌افکنی آرایشی شیرانده شده ایستاده است که این حسن آغاز به معرکه کبریزارکنی و آبادانی موسم تیر ماه سال 2021 و بهار 2022 می باشد. طبق نقشه چهاربینایی که در اساس قرار مربوطه رئیس شهری اصفهان اوید به کبریزارکنی و آبادانی برای در دوره تیر ماه سال 2021 و بهار 2022 تصدیق گردیده است، در حدود شهر اصفهان به مقدار شیناندن و سبز و خرم گرداندن و زیاده از 130,000 بیخ گل‌های همیشه سبز و موسمی به نقشه گرفته شده است. موافق به معلومات بخش حفظ محیط زیست شهر، باید در موسم سال 2022 در شهر اصفهان بیش از 7,000 بیخ نهال‌ها شینانیده می‌شوند. در شتات تگزاس امریکا بر ضد سوختار مبارزه میبرند. آفت طبیعی در یکی از باغ‌های این منطقه علنگه گرفته با سرعت بلند دامن پهن کرده است. در مضافات کوبک کانادا محدودیت‌های نو مورد عمل قرار گرفتند. توجه کنید به شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج مملکت. در شتات تگزاس امریکا از سبب سوختار در یک باغ ساکنان ده‌ها منزل زیست را به جایهای امن